Rero rwega murethire Omero TV nkerigera uri na kagita gakega ombetikire kwa gitio gikinene pumbe kuthirwa ngikumenyithia njere kiremetha yetu ya nteto cia Omero TV ni ukambita kathure wa Mburugu tukiambiria na nteto chetu ni gutwika bamwe bakari kuma South Imenti ni baumirite bonene gavana wa Meru Motumanto Ethingia bakimumeneria no ntubo kuthura Gatobu Nkanata arija mutongeria wa thirikari ya kaunti ya Meru aja municipality ya Mutindwa bakiuga Gatobu ni mundu wa thirikari no ntunoka kugwatanira na ntu baria bakurwana utongeria bwa thirikari. Jeff Wagitumani wona ribotio. Lela tuonete muntu umwe mukari wa South Imenti agetunywa ngoge na atarisainite ekanenkerwo mukari unge wa South Imenti ne tukoromba ngabana Motumanto Ethingia na gitio gikinene muno na tukwendete muno na tubangite gugusupport tora kariba South Imenti ne tukoromba otega turuithanie ndene ya South Imenti tutotelwaga no ntorere watunya omwe wetu ngoge wanenkeronge na nkoroki watunya muntu uri gusupport thirikari wanenkera muntu uri okurwana thirikari gikare uneturigaretie muno bauti tutwire mbarene ya guswathire igitarira aja muno nontu Meru county rari kwagathire kabisa na turi mbarene turarwaga mbara njuchini nikenda Meru yetu ikagia na thiri lakini thaizi ni tukuona ni tucokeretwe nyamu nyomba gategate nyamu iguturia na nyamu igatuthiria ni ontu rira tweja kuona Gitobu Nkanata kinenkerwa gitikia municipality in Meru county na ni wala turaga gutura na gututhiria in Meru county atendaga thiri na atendaga ngwataniro thaizi Motumanto Ethingia gatukwira atiri ni nduretire mbare nene na ndu ai nene baotu in South Imenti ana baubonde bo baire ni betu na nontu ni betu tutena mbara na ana baba tusokeri gitigetu in South Imenti ende tekena Gitobu Nkanata nontu aratwire kurwana bautu na noka kurwana thirikari mwanka thaizi turenda ntu ba murengo jwetu South Imenti turetera mtu wa one time murengo ne jwetu ni kwa gututhiria in South Imenti twari gwatiri Gitobu Nkanata wenda muno igita riria Meru county ratwire na ndwa ari umwe wa kurega Meru county igwatanira no mwola ugaga ugwo rimbonoko no mwola ugaga ugwe utengo giomba kuritira Meru county ne atia na arwagaruka gwatwika na tutona ari kirikinya kiri mindia yeji ejete kugweta ati ugwa na kunga mukono ende na arwa ne ataweka njoka nyomba utiomba gutwitira mwana yuthi wetu gwitwa bwana Jotham uturetera mukuru wa thuri William Ruto kwa NTSA no tegintu inya gitunda kimwe tuona thera utejokia gite kiu onenkerete muntu gwitwa Gitobu Nkanata ucokeria mukari unge wa South Imenti urorare nakio no rio gusupport thirikari yetu ya 2 term ukejokio nenkere onge thera kawigetu atekugwa kwendelea na Jotham urorare nakio Gitobu Nkanata agatuitwiria twakurombori boko appointment yewewe with immediate effect na ndiugo mpumete kinya abogeta west no ntwirere gitina nio ijekira mpampo erarire Ba biashara bakumarare ni bakurana mikano ntuba gwitia komagorija itunguro na nyanya bakiuga ni boko bagaramia bonene ni kwithura ngarama ya muturire ni ititie nikagita bogeto ntubo bobwejanite nyuma ya guribwa maguta gwitia bakiuga ni kumania na gwitithia into botomete into bibi bakwithura bigitia na njira inene ni riboti thuranirito ni mukiri wa Nkonja. Ni biashara bathoko ya lane betaririo ra nyanya itunguru biumbite kwithira bitia bakiwende monka tha itunguru na nyanya bitikoreka na kinya kwendeka nontu bariomba kwithira bakiura kilo na siringi 80 kana 90 na riu bakendia na mauriana kana ya nare 10 na boende botuma kinya uri baura na indi itunguru na nyanya bitikomba kwithira bikiurika nyanya mundene na 70 na ite uwa ya no ekabindu ndarie
kawaida negana rero mwende negana twategera tubona spinach na 60 nyanya inegana itunguru kina 120 oteke tukitena goro wende muntu kawaida yana ngiri moga na maana 5 watu kaintobia ukananga pia kule yake maana 5 kana ngiri kudiro nyanya ici era turora nyekilo na 40 tukendinya 60 ka 50 inya ori batingiura mtu arithi kilo neana kare agura okina makala inyanya citetie turora kilo yana na bare na turora kilo nya 40 na 30 customer bare yabo tuithetia kuithi kabere customer yaka ikipite koba kwenderia customer turite alafu citetie nyanya mane ikonika nyanya kana ikoto kwendi siringi ikonika na ndi bonto kona tutosiendia nyanya yanwa kwa minyanya yako mimba ya yana kare ne matunguru jongwa tegorana na ite jongwa ne kumito kuona biashara yetu ende sana dai utibe to kuona kabisa loko nyora dai wasa tu barabara lenaja maneno yetu ni mbaya sana riu ni bawite muturire yuitete muno na bo bomba kwithira bukiumani kinya na betorori o amwe na mbure nene yurite na riu ndi ni boya thirikari umbe kwithira kikaranthi na kubangania ura mwananchi akomba kwithirete thuka chumi ubwitetie uteki ntwe kurika thokone turi ura twasinya na ata tukwendia no intaviko ithira bitetie mbere ni betorori itetie na betorori ngikia oteke ndo kete kwa affected betorori iterie ereringi dinto bionda no tureta na no kero ntabira bio turinto bokone biongo kabikulisha goro imwe ere bikibiki kana ngare ko murimi ni kenda ende kintu kiraona kantu no mwanga ongele mu biashara baita na ongelo kintu kira mu biashara no ya ongele muntu kawaida no roko ra kintu kawaida na kintu giki kwa affect muno muongo yetu muno antu kawaida iyo ntu maskini bukundia no muntu atakumba kuibanga nyoro turibanga tombanga mbesa kwambanga mbesa kona kento okathome diana endenye dai ana babengi barabenja ana babengi baremetu ngoma no wa changamoto cia muturire kira tukuvalio thai muno imbese kinini bia kuregio imbese kinini twikurifa muntu nare muntu nanywe yau yange bandae konya mekire ni rasensirie yaga twitocokera levera embere rantu baringa nguiraka muturire ayu ndanyitetie ateke ntu gutitetie ni erende muno ya tuni ya mureke ya bono karima bwa biashara yombere ndio utebi kuro muno kana tuato kwandia kana na kwethie kuro saiti ko sionde biashara na igwa nene na igwa nyomu tinya ndare sionde gariomu otewana karate na igwara nto biashara kwethire ndao ni bini Kiripotera Meru TV kumalare Gembe Mbeta Mukiri Okonja Nabo akari na atumiri ba barabara ya kuma Mukothima kwerekera Iriani kurikiriana Kabubwa ni bareretie mathina njara bethiretwo bagikurukira bakiuga kwa kagita ni thiretwo ikibathangi kia bunene ni kuthirwa kinya kiri biashara ciao na kinya masukuru batirombaga kuthirwa bagikinya no ntubo kuthukanga kwa barabara eu ni kagita kinya bacokeretie nkatho musiasa kawira munge no ntu bakubekira mwara mukire barabara eu bakiuga nitetheretie bunene kunyia ngarama nene ya biashara na kinya gutetheria bunene kiri gukurukira na muno kiri arito basukuru bakiuga ni ukirite bunene uturo bwao ni Dagara Waiguna uthuranirite ripoti atumiri barabara ya kuma Mukothima kuthii Bwariani kuburira Kabwabwa bagutarĩria mathĩna bakurukirite kumania na barabara ino no ntoba mitino kumira njirani ino kari wamwe na bikibiki kiremera njirani kagita kara kuura no ntobwa ntondo antu agi bathinirite muno aga bakirutaga nguo barabara ni athukire kabisa watwika muntu ationa kurukira muntu ayete na bikibiki no kana agatiga bikibiki akathi kuguru na antu iba accident nyingi ciokete ndene ya bantu aga kia mauti ngare ciaboteraga ona bikibiki ona nkare utekio ane bikibiki ndaraja wakwa gau no ndaraja ona ntunde ntimama no go ntimama no nto no yeye kayu muntu ungi ngare ciakwamirie amarinya matwika manene muno
cukuru nkarija cukuru teno ya itiaga nkarija cukuru na rwana rukathina bwite goro rwana rwagwite na mambagi ruthiete uthagana nkai na areriani nuntu barabara ni athukire na tukuria mheshimiwa wetu na atwirie baya mono atwirie ndaji nkiringa kabindio barabara ni bwekari ndona barere nthuku kuma mukothima mwanga kuthika buabua barabara enu yathukite karikiria tutiomba kuthi pikipiki yongo gwathiaga woganuthiete mukothimo tiri na pikipiki ukathi maguru anga baingi bakiuga kagita kamo ke barasi mithia guteria ngendo ciao nonto bakuthuka kwa njira ino akwira rira turayaga tukethira ntagaga rimwe yabindaga tucoke nuntu rimwe tutirona bantu okurukira kana riringi twaya na nkari gwatuika ni kubotera gaitwachwaga antu bakaya bakura nkari gwatuika kinya na tuthiete mathama guturinga tutikinya tuthikurutha gwirira turendaga kogu bantu aga na antu athuku muno itwasirenirite kabisa gwatuika kinya antu bayaga ugu kinya gwatuiki tukaruta iratu nara baugite kinya biashara ciao icithiritwe ikendama nonto bwa njira ino muno kagita karambura yaura njira ino ya kabuabua ona nkarira ciendagia mboga ciare gutia kumbenderia bare gutwa kuya njira ya rami bakathira bagachiongo bakathi bachauri mwanka watweka ananinga tukathiana becikiri kugira mboga na ikugira no ngarame kethoka tweka tie baita nkona kumana na kerero giki yetomete barekero mwarami musiasa kawera munge bakiwa kagitanya kabiashara ciao amwe na ngendo igacokanira gwa burokuru batetheke anene na itwa mu requestire atwingire marinya mama nikenda nkarira yombete kureta mwire munde yomba kuona bantu ega okurukira munde ukoya utura rori mbinge muno eno ni ekomie guturwa na nwenderete gututandacira ngai na kutharime munde tie bikibiki ngararia kui ago barabara ekubua na ingocokeria mama nkatho muno nontu bwa mantu mara aturuthira turi aturi bakia mauti amwe na eriani ukaigwa kuri ntwarutha bwega igutethia community ya kia mauti na eriani kwa njumura nontu cukuru ani bathina sana nontu bambacia cukuru na arimo rukire kuthia baikinya ngantaga tumeshukuru sana nontu ugitendo kiega na action speak louder than once mathithe mamwe arutha makari nkerukia kanyura ku kumeriani wandia mukothi magicigo munge kiathara kankiripotera Meru TV ritukamita ndegera waiguna kiringena chini guteka nabo abiashara na bathoko ya Kerwa na memba ba kanisa ya SDA kuma Kerwa ni bachumiretie kutheria thoko kana tauni ya Kerwa bakiuga ni njira imwe ya gutigira bakureto theru kiritura riu bakiaria biashara babani baugite tura riu nirumbete kuthura rikitejaniro bunene na ruko untubuko ukubekiro gwati kiriko gwatwa ni mirimo na ndini arabo kinyi bakoria thirikari kuigwa gitonyera kenda gutigira biria byojaga ruko kana igari biria byojaga bikyojaga ruko bikomba kuthurwa bigikinithwa kiritura riu urodhuranirite riboti ni mwende olaiboni bakiaria atongeria bamwire ayo aturukana barabatwire kaunti ya Isiolo bare mathikone ya askari wa NPR orere ya kuorowania mbaba ng'ombe riu ni bamenerete thirikari nontu bo bateyaniria kiriukaria baki operation ira ya bwithirwe yari yosuna kariba turukana bunduki na kaunti ingi itasunwo ereo Meru vile sasa ambayo security inazidi kuzoroteka. Tunajua viongozi wameongea kuwa hii jamii ya Waturkana walikuwa wanalengo akiwa number 1 kwa disarmament. Kweli bunduki zimeenda zote. Sasa wako hali hatarini. They are vulnerable. Kwa hivyo bwana OCS pande wa Meru pana upande wa Isiolo. Pande wa Meru hapa juu tuko na bunduki nyingi ya NPR kuliko ya Isiolo na Samburu ikiwa imeunganishwa. Na bado tu mali kichukuliwa hatujui ile kitu inaendelea mpaka iwe ni hapa ndio inazulia na mtu anakufa. Waturkana sasa saa hii hapa sasa Waturkana tumenyanyaswa. Ile ni tumenyanyaswa na serikali. Wao unaona hiyo operation juzi alikuja tu ikachukua vitu ya Waturkana. Bunduki ya Waturkana ilichukuliwa yote. Na watu Waturkana pekee yao na bunduki. Sisi Waturkana tumenyanyaswa. Ukatai uhusiano na Samburu na sisi. Wa Samburu wakae kwao huko, Samburu wakae kwao huko, sisi tukae kwetu. Si ndio? Hatusemi tupigane lakini lazima vijana wetu tujitayarishe. Watu wetu tuchunge area yetu ili watu wasipite katikati yetu tena. Na mimi niliandikia hata mpaka waziri nini message.
ya kwamba sisi tumenyanyaswa kama jamii ya Turkana hapa, kwa sababu kama ni silaha ya haramu inafaa itolewe kote kwa ile mtu ambaye hapo ndio area iwe usalama. Hakuna ile ambayo silaha ya haramu inasemekana hii ni halali, atuache itunge mali ya hawa ndio nini? Hapana. Jamii ya Turkana si wote si wahalifu. Kuna ule mmoja ule anawasiliana na wale wengine, but jamii yote kunyanyaswa, kuchukuliwa bunduki, halafu hiyo jamii zingine zinabeba, hiyo ni kuhatarisha. Na niliambia wakati Murume, nilieleza waziri wakati tulikuwa pale, nilieleza waziri wakati tulikuwa mkutano pale nini, nikaambia tutaki selective disarmament. Sisi tunaomba nyinyi kama serikali mchukue jukumu yenu ya kiserikali ya kuhakikisha kwamba mnalinda wananchi na mali yao, kwa sababu hii vijana za hii NPR hata hao imefika mahali ambao umekuwa na uoga, kila siku wanakufa, kila siku wanakufa, kila siku wanakufa. Unafikiri wataendelea kufa hivi mpaka lini? Mkuluki barwento bionde bya kurwana wamba bonde thia bire kaunti ya Meru ndio utibo kaunti batetha cia kire kuthiria wambabu. Serikali ya Meru ikiongozwa na county commissioner wa Meru imefail. Kwa sababu gani? The operation command iko within Meru, iwe ni anti-SOCTEF, JSU, RDU, wala wanaitwa SOG, wote wako wapi? Pamoja na vifaru. Lakini unashindwa vile tunaelezewa watu 5 wanahama na hiyo mali yote. Saa ingine hata juzi nikiwa kwa Boma, tunaongea na wazee area hapa, tunauliza kwani nini imekuwa ngumu hapa? Wazee wanasema hapa mimi naona kama Murkomen ndio ndugu ya hao majangili wanavuka hii fence ya Wasonyiro. Akireke ne bakuromba thirikari ubatethia na ngari cio kario amonoti la askari ba NPR ne bakuona mishara na kinya kandi yogi mabwa mweresha. Kama hiyo operation command haifanyi kazi, sio pesa ingetumika hapo inunulie OCS magari, inunulie lori kwa watu wa Isiolo, ilipie watu SHA. NPR na askari hawana magari. Tunataka budget ambayo national government inaweka, wanunuliwe magari ya kulinda watu, ya kuweza kusaidia mambo ya usalama. Yale mambo yameongea ni kweli. Hakuna vile askari anaweza tembea mguu na hana gari ya kufikia muizi. Kwa hivyo nyinyi pia kama serikali muangalie mambo ya immunization ya hii watu, muangalie mambo hata medical cover. Kwa sababu mara mingi hata wakati ile Murkomen alikuwa amekuja hapa tuliongea naye, wakati ajukua jukwaa la mwananchi tuliongea naye kuhakikisha kwamba at least hao watu wanasaidiwa. Kiripotera Mero TV kuma kaunti ya Isiolo mbeta wa mwende walaiboni. Murethire ukebia mitambo nonto kwa dakika kanini kethirwa nkigwatanira na baubwe kiri gichunche getu kabire ke mubango jo turingeme tukethirwa tukigwatanira na mutongeria wa kuma nkuene wande tukethirwa tukiariria mantu na utongeria na kinya siasa cha weti na mbere aja kaunti ya Meru ria kori toka betakadhure wa Mburoko.